Vuin hi December ni som pasari sang ni som ni panga ani a clear tu le ngai thatu te chibai le ve kule kan video te to phling min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don nya serchip excise ten ri lawan man serchip excise and narcotics department chuan ni zan masa khan heroin le ganja an mana December ni som panga sang ni som ni panga zanda ruk le minute ruk khan kei chuma changa tui chang pan na konga heroin grams ni le point pakhat paruk chu Joseph la Rindika kumsomli pariat sanov sang nu na le champhai tlang sam din tharveng ne na tangin man ani a anlir thei MZ04A 9838 le anei to pu hi man ani December ni som panga sang ni som ni panga zan vek dariat le minute som khan lawar chan mari veng ser chi pa la Lawmzuala kumsom thum pathum sanov TC la ram lian late lawar chan mari ne na tangin ganja gram za som thum pathum point pariat panga man ani a heng ri hlo nei to pu te hi Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 to chana thu boy siam sak nga la ni Chief Minister in ILP nei lo le om turbak om telaka ma an la ti MSU shwai tu te ashil Mizo Students Union MSU General Headquarters shwai tu te chuan Chief Minister pulal du oma Chief Minister chu apisa an mu a casual teacher chungchang te college study tour ba ka namdang ming sumdong le ILP chungchang te an soi ho MSU shwai tu te chuan college study tour fund ti pun chungchanga an malak mek na tile namdang mizo ming ho ador kai te chungchang an soi puya namdang mizo ming ho a sumdong te chungchang an ngai poimo thule ILP nei lo le overstay te chungchanga po sarkarin malak mek thu Chief Minister hian alo shil ti MSU Ṭawngchhuak chuan atarlang MSU shwai tu te chuan Chief Minister chu casual teacher te din mun chungchang te Higher Secondary School le College zirtir tu nget lak chungchang te Mizoram Sarkar Registered School Grade System siam chungchang te le se satanga education sector in achan tur chungchang te an soi pui ba ka December ni ria ta tanga ni som sang ni som ni panga a Mizoram chunga dan lava khodin an zir chan chin report an pe bok Chief Minister chuan MSU thuthlen te chu angai poimo thu soin a thei anga abo zui saktur thu a soi ba ka sarkar point ma alak thu a soya dan lava khodin chungchanga MSU malak na chu tha ati thu soin cabinet meeting in an ngai to tur thu a soya khosa thar an oma film khurangai zia thu a soi Railway Minister kangen bai puke vanlal vena Indigo flight cancel atam lo to ka wangin Delhi le India ram khopui danga Mizo zirlai tile na thoka ommi engma sa ten Mizoram Christmas mang tura ho chhauna konga har satna kan tok meka hei mai hi anilawa Manipura kan unaw te hian an state chung boina wangin aizol hi Delhi le India ram muntang kalkong bera an nei ve to boxi ani hemi sut kyan nan hian additional train service Delhi to aizol min peturin 0 ara aw chhuana hun kadil thina hun pe kanilawa aman mo thak to boxi wangin vo in khan Union Railway Minister Pu Aswini Vaisno chu office chamber mu in mai chana kangen tanguta lotling takang imo ati Health Minister in Aizola kidney transplant ti ani theina tura an malak na asoi Health Minister Pilarin Pui chuan ni mini som parok thlasom panhi sang ni som ni panga khan office a press conference nein Aizola kalthak ati ve theidon tak thu an soi Pilarin Pui chuan pon ma tanga dam loin en kolna ta na Mizoram sum phailama alwan ral tam na pol tak chu kalthak he ni thu soin kan sarkar doctor thiam tak tak ten kan hena kidney transplant thei turin kan thiam nei na thlin ve reng ania ti min shil kha katan chuan chawna na satakani Mira theite te tana atang kai dan tur sha in theito pin ma kan la chho char chara tuna chuan amor kan bok nai veta kan lom hle mai ati ataka kidney transplant kalpui theiturin civil hospital Aizola an operational theater depo an buat se fel to ti soyen health minister chuan Aizol Smart City Limited atangin anesthesia workstation ba ka manratul ang min pek bel to ni tin Narayana Health Tagore International Institute of Cardiac Science Kolkata ammi mizoten Tagore Hospital tia kan shiat larnen khan nimin pia khan thoduna thuthlung MOU kan sign ta a gumthar January tangin kan nephrologist le
pui tudang ten Tagore Hospital training anzuk nei nga langa training an nei zo huna chuana takin aizola kidney transplant kan ti ve thei don ta ti in mire thei zok te tan alom hlea an shat thu asoi Borak muan om the nan December ni somni pahni sang ni somni panga tanga January ni li sang ni somni parukin kara police chhun zan zomin an duty don Christian te hun puilo thleng tur Christmas lekum thar vuak ve ta aizola boina le harsina thleng lo nan police ten na sataka mala kan tum Zalenin Aizol District Superintendent of Police Puzo Sang Liana IPS akom na hun pui vuak ve ta hian atam theyang ber Police duty an tum tia soya Aizol North SDPO le Aizol South SDPO kai shwaina nwaya Aizol ko pui hi munlia chenin zone tina hian DSP rank kai shwaina in December ni somni panhi sang ni somni panga tanga January ni le sang ni somni parukin kara nileng le zan khwa in ko pui vilani dona hepa ka quick response team siamin boina chhuak emo chan pui ngai anom pala chi chhuak mai thei turin anin ring reng dona Aizol Police Station ha control room da in 24/7 duty ani donani ati mi pui nu naw ten ral muang ta ka hun puyan man thei nan khopui chunga police station pali ten patrolling an nei don ti soibokin SP chuan tunla hian heng police station pali ti hi sandar sari tanga jingdarli inkar chungin patrolling an nei china mase December ni somni panhi sang ni somni panga tang chuan chunzan zomin patrolling hi an nei dona heba ka mun pui mole lun lai dewa police duty da tumani ti in khulai drug sedik an tlem zok nan prison van nen nasazoka duty an tumbok ti asoi halpole halmoi chungchang zona changin Aizol SP chuan November thla tang khan akha tokin halpole halmoi check na hi kan kalpui renga kumin bia ka hian trum khatcha man kan laneya kan check tam ngai to in man turatlem hilom kan ti a Christmas don na ya men en chang tlangin halpole halmoi check run pui hi neile kan tumani atibok hun pui wak ve ta duty tur hian police battalion sang atangin sipai engemaw zat po khom tum ani Health Minister Suidanin MUH satan ADB loan chiang viable chezakwa somriat vela felchepa 90% central sarkar rul tur state sumsen atlahniam na sadon Health Minister Pilarin Pui chuan ni somparuk thlasom panhi sangni somni panga chun khan office a thuthar thedar tu te komin Mizoram Universal Healthcare Scheme MUH tana Asian Development Bank ADB changa loan US dollar million sa pariat chiang viable chezakwa somriat vel puk tur chu pomfel ani to thu asoi Pilarin Pui chuan sarkar masa khan healthcare tan ADB changa loan lak tumin Manasa takin anlo la toti soyin Central Sarkar po in he proposal improvement of Mizoram State Healthcare Scheme by enhancing the corpus fund ti chu pomin ADB ne na min thelu sak man nge a amero chu hem stage paltlang nu hian malak na tur tam tak omin heng malak zel na hian covid chileng wangle chandang te wangin har sana sang to ni a thlasom priya chunga lon ti fel tura Ministry of Finance in ati chu hun tiam chungin bo chui fel the ni talawani ati he project he approval revalidate turin theitop chhuani thu soin Health Minister chuan health indicator sang tilho tling tournament ti chukan ti chho ta zela Universal Healthcare Scheme kan hankal pui khan a hlom em ani chu wangin ADB le Ministry of Finance te dudanin a project minga po supporting public healthcare system strengthening to achieve universal healthcare for Mizoram ti aloni ta ti in anti tur zong kan ti fel zo nuwa October ni somni pathum sang ni somni panga khan loan negotiation nei ni in ADB board chuan December ni nga sang ni somni panga khan loan chu alo approve thu asoi Health Minister Suidanin ADB changa loan book tur hi US dollar million sa pariat ani a chu tuna market rate a chuan cheng viable chezakwa somriat velat lukani he loan amount a changa 90% hi Central Sarkar tum tur ani a 10% cheng viable chesom kwa vel bor chau hi kumsom panga chunga Mizoram Sarkarin arul ve turani he loan hi ADB in approve to ma se loan agreement la sign anilawa Ministry of Finance Department of Economic Affairs in a loan agreement sign turni arwat huna loan hi sign turani loan hi sign ani vele disbursement link indicator DLI anni sa mangin cheng viable chesom ni pakhat vel chu thakhat chung anron release man be se ani a
loan amount ta changa za asom kwa lai Government of India na rul dona wangin MWH CS ta na state sarkar sum sen chu nasatakin atlaniam dona ni ati Apex Bank in Chiangmai thum chong Christmas ball thil pe ka tan pe Mizoram Cooperative Apex Bank Limited Swan Christmas dona anti chin angin nimin Christmas ball thil pe kan pe a nimina Christmas ball thil pe kan pe a TNT mona venga Chiangmai khat singa Operation Kingdom Ministry OKM phun chong Chiang singa Harmon's Children Home Durtlang Chiang singa le Cancer Khwalbok Zema Boka Chiang singa ti an hlana ni Apex Bank khian district shanga branch kaltlangin mihar sa te tan Christmas ball thil pek an hlan boka chairman pulal nun sang le CEO pu e lalungmwan ten Christmas ti bai bok na thil pek te hi an hlan ani thil pek lan na huna hian senior officer ten chairman le CEO te hi an choi oma Apex Bank chairman chuan Christmas hi mizo te hun pui berani a he huna sem dam able thi tia du sakna kanin hlan thin hi amizo Christian le ani ati Joe and Joe, Joe and Joe, oh, Joe and Joe, oh, Joe and Joe Shopping Center. Christmas confit takle nuam takai man theinan Mizoram Blazer tom na munti a chalngam Joe and Joe Shopping Center Falkland East chuan Blazer quality chale moisi tu lai ber chi cheng sang ni zakwa sum quality sales ankal pui tamu mup maile chu mai ni lo no panga changa puitling thlengin mas thuam no alum le lumlo casual le formal ti shang moisi tom si in an sale le chur maile nuam ti taka iron bazar theinan customer care chatak ne welcome ring at Joe and Joe Shopping Center, Falkland East. Phone number 9612507530. Joe and Joe, Joe and Joe, Joe and Joe, whoa, Joe and Joe Shopping Center. Local veru, wrong bazaar veru, film and a clown, discount. Come one, come all, location, Falkland East. ISO, local ru, run bazaar veru. VDP chami kan mamo by Dr. Sil Rampana Mizoram Village Defense Party VDP Act 1995 man ani MT kashitsia law mase VDP hi Mizoram chunga khotlang himna turadin ni in anchangkai hle a VDP din chan chu khotlang le wantlang swal na lama huang taw tak le rilo zwar le ngai te chetna hlwar tur ven konga le dan lawaram dangmi lo lut tur te ven konga police te tha ti chak tu ber le tholok ber polani District Superintendent of Police in Khotina Mirin Tlak le Miming Chatilor Khomin member Arwat China Ansen Sole Mamo Chu Atul Dana Zira Pek Chin Ani Khotlang le Mipui Himna Konga Su Su Tu Miswal Ruk Mangte Midang Ti Boy Ching Te Swaswal na Kong Shang Zo a Mipui Nun Phung Ti Boy Chin Te Mana Police Te Kuta Lan Chin Tu Pol Chatakan Ni Village Defense Party Act 1995 hi India Rama Arunachal Pradesh State ta dan siamani a he dan manghian Village Defense Party VDP din ani VDP hi khutlang ven himna turadin ni in mo phurna sang takan neya Village Defense Party Act 1995 chunga omte VDP din theina dan siam VDP mo phurna le ti tur tarlan na VDP member te dan training pek dan tur VDP ten ral thuam kol thei dan tur VDP ten khotlang ven himna konga mo phurna an nei dan tur VDP ten dan le thupe kan som lo chuan shemna om thei dan tur te he dan hi Arunachal Pradesh sa khotlang ven himna ti sak tur siamani a VDP ten khotlang ven himna konga mo phurna an nei dan tur atar lang chiang hle VDP te hi khotlang chunga thil thleng lo thli thlain swal pol sang laka Mipui ven himna konga an na an thokani hei hi Village Defense Party VDP Act tharlam ber ani lo mai thei masse Arunachal Pradesh Panchayat Raj Act 1997 le amendment sang ta chu lo enta ila Arunachal Pradesh Panchayat Raj Act 1997 amendment te 2002 amendment he amendment hian section 56
63 85 le 10 chu athak dang lama chungzinga chuan VDP te tana mo phurna le ti turte sangni pathum amendment he amendment thian section 11 chu athak dang lama chu gram panchayat in than chu party basis sa neilo ani 2015 amendment he amendment ta hian section 85 le 143 chu athak dang lama 2018 amendment he amendment ta hian section somni he amendment hian section 20 23 27 28 le 30 chu athak dang lama VDP te tana mo phurna le ti turte ombok VDP mo phurna chu ramven himna le dan ken ko na rilo le sum do na thalo thil ti top tura malak disaster management na chanlak airport le mun poi modang ti ven him khutlang ti mason na tho lekhazirna le thingphun na konga chanlak etc Arunachal Pradesh Assembly chuan March sangni somni pathum khan the Assam Frontier Administration of Justice Regulation Amendment Bill 2023 chu apasa heian traditional village council te atichak donani India Rama Village Defence Party VDP din na state le UT te Jammu and Kashmir Village Defence Guard VDG tia mingthla kani to a kumsang khazakwa sumkwa panga khan tin chan ni in tunai terrorist telaka inven himna tana din ani Assam Village Defence Parties VDP hi kumsang ni panhi khan din ani a rilo do na le khutlang ven himna konga na anthok Punjab Village Defence Committee hi kumsang ni somni pathum khan andin na mun shanga rilo do na be puithlak na antil Arunachal Pradesh Village Defence Committee hi kumsang khazakwa sumkwa panga khan Village Defence Party Act mangin din ani heti zong hi India Rama VDP din na state le UT te chu an niri in alang Mizoram Village Defence Party VDP chu Mizoram Police Act 2011 noya din ani a hedan hi assembly in a pasa January ni sompan hi sangni sompan hi khan tlang zarani VDP hi khotlang ven him na tora din ani a khutlang chunga thil thleng lo thil thlain dan lawa chet na sang laka mi pui ven him na konga mo phurnan neya VDP din chan chu khutlang ven him na ti chak turte dan lawa chet na sang laka mi pui ven him na konga chan la turte khutlang thil thleng lo thil thlai te dan lawa chet na sang laka mi pui ven him te rilo do na konga chan lak te khutlang in le lo ven him na konga chan lak te ani VDP din ani nuwa Mizoram chunga khutlang ven himna konga na satakin ma anla a ma se tun na ya VDP member ten kutan thak na wanga mi an thi pha ta fo mai hi thilpoi takle ngai mo takani Mizoram Village Defence Party VDP hi Mizoram Police Act 2011 noya dani a chuwangin police ho tu te hian VDP ho hi kai shwaina thazok vindeu tek tok pechin se abik takin VDP President White Sen Fingvar dan shimi mani hote ne taka thunun thei tur ngei da thin se hetianga twal thina thleng fo hi om ngai lawang sarkar department le NGO pressure group caution le pol sanga ho tulu ber hi an thu bera VDP che uchuak thin te po hi an ho tu ber hian a ho te hi athunun ngam lawi mo thunun thei lawem ni nun na ta na lo om thlenga in soi sakne he thlen fo chule he thil maktop thangani tui real airfield venga devita soi sakna etc tele tun naya far kon thil thleng te hi VDP president te hian an mu in an sharing om si a ho tu ni tlak mi alo ho tu an da ti na ni a atopa mo phurtu beran ni angai le tho si a chu wangin an chunga thunai tu police te hian VDP te hi man khom vek lo se a thasok mai angem ti te ngai twa thei takani hetianga rowa taka VDP te hi an khosareng don ani chuan boina na sajok le rap thlak jok hi ala thleng fo don ni na lang thil swati an mana piang te hi du tok to ka hlapa lo do ve cham zel lo hian an mo phurna tarlan angkhian sarkar tha ti chak turin thei top chwa mai se hetiang ming chhan na hi an khum fo lawang hetianga rowa tak taka chet fo ai chuan van tlang swal na chi sang abikin mi huan thlai ilo ruk mang tele tim na nei mi alawa mi sanghadial swam ching tele ruk mang te hi man chwa tumin thei top chwa tel thin se chutiang an man fu te ve kero chu talfiak lek si lavin za thak theng berin zoram khovel mi puima pho chuak thin se thangotang chu wangin
zoram hian VDP chami hi kan mamo tak zetani MNF Senior Vice President in MNF din chan chu Mizo nam le Mizoram din chhuat tir le Christian Sakwa hum haltlatani thu asoi nimin ni som paruk thla som pani sang ni som ni panga chun khan MNF chuan an office a kumtina an manchin Exodus Day chum somnga palina an manga he huna thu soitu MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thanglyana MLA chuan MNF din chan chu Mizo nam le Mizoram din chhuat tir le Christian Sakwa hum haltlatani he MNF din chan hi alangai renga adin chan ti hlotling tur hian MNF chu nge takin ading zelani pathian le kanram tan MNF akal zel donani ati Dr. Thangte chuan MNF hian din ani tiratangin har sana sang atok tam hle ti soyin mizo namin zalen na fam kim ane theina tura abeina konga te sarkar na fong achel na konga te po har sanna atok na sa hle ni ma se pathian le kanram tan ti tlat tu kan niangin pathianin min shwai zela ma kan son zelani ZPM sarkar vung wang lain Sinlung Council in thana kan sarkara Phunchong LC thana seat nga a seat li kan la dampa bial by election at ne na kan changa LADC in thana seat kan latam berbok ani ti in lalpa an ringam tak zetani chuan pathianin MNF te hero rel na apek le tur thu asoi MNF Senior Vice President chuan lalpa mit MNF chunga afureng don ti soyin amal somna dong tla ka kan nun apoi moni he hun alo thlen hian zalena swal tu te kan sherenga pathian le mizo namtana annun na hluta khlan tu martar te zana chipai ka buk bokani ati MNF thu chwatar landanin zoramin zalena swal lain is Pakistana nam sipai tele unu naw tam tak mel mainan hwal betani maktak main antung trai na pathiani na changa hwal be na chang chuan longmangin pathianin nam sipai te chu arakan lama ashwai luta thipuk na tan chan chhoin an oma Mizo nam movement akal som thei phani hemi sha jengnan hen MNF chuan kumtin Exodus Day hi December ni rukhian amang china ni ati sai ipwan sina anu loka zu zor phalna pas le sekia zu in le mai thaini achalo bai puzoram thanga MNF President puzoram thanga chuan nimin khan mizo namrun lungleya Exodus Day ve somnga palina le kumsang ni somni panga namrun kharpwala in khom aman puya Mizoram State University lungleya da tumte sai puan sin le sekia zu in le an party chungchang te asoya lungleya Mizoram University da chungchang soyin Mizoram Legislative Assembly na pas reng ti danglam tur chuan House Poke na pas le ngaya House in dana siam to hi kam thwa pa a chiangot thai anilawa Education Minister in Cabinet in kan pu soi kha kan pasani ati kha Chenum State in an siang ti alo oma minnu isat ngutang ati mani luak nu ele tur hian MLA somni roalte hi pudwa hian a phartir theyangem ti in mipui mitmo sai puan sina anu loka zu zor phalna pas le sekia zu in le mai thaini chu a thatlo thua soi pathian shrine in dampa bial by election a MNF chak thu soin kumthar sang ni somni paroka IMC in thana MNF party chuan sarkar na kan chanle nge be sei thu asoi Puzoram thanga chuan kho chaka tangin kan pi le pu te lo chukin anram zone Mizoram lalpan apek lo thlengin an topa kumsom ni chung nam thuthlung hum him turin independent swalin nationalism a thisenin min bapti sani party danglian tak tak anral zel nuwa po bulchan le thei turin pathian in Exodus Day mangin min huma min tam kho chwatir chan chu pathian le kanram tan tia kumsom rukpali muta MNF party te hi chanchin thashil tura anam thlanani wangani ati missionary noi khat thon chuak tura mathlir alo soito chungchang soilangin kaushan lian ber presbyterian kaushan chuan noi thumle sing kwa vel set an thon chuak to kaushan dangnen chuan noi nga chuangan ni arin to thua soya population thlirin khovela USA khumin Mizoram chu khovela missionary tir chuak nem berani thua soi Aganwadi workers te smartphone thar pevek report pek nan tangkai takin mang Social Welfare and Women and Child Development Minister Pilalrin Pui chuan Aganwadi workers zongzong te smartphone an pevek to hei hian na thona konga thui takina puya a lotlin hi department dang tan po zir thamani ati nimina chanchin thar thedar tu te komna Pilalrin Pui chuan sangni som pakhat senza sa chuan Mizoram chunga khwa zariat somni pakwa kan neya
heti lai hian Mizoram pumpuya chuan aganwadi hi sangni zanhi somli pali kan nei meka aganwadi workers po sangni zanhi somli pali kan nei ti na ni chu heng kan worker zongzong hi tun kum khan smartphone thar kan peveka he phone manghian aganwadi workers te chuan nutrition pek dan zongzong te hi report an peto a beneficiaries te po facial recognition mangvekin an identify to ani kan worker te hi le khathiam pui le kumno pangzo kan ni vek lo ti chu minshat pui tlang vekanga mase thatakin apps te hi kan mang thei mai hi WCD lama kan ho tu te thatwang ani ati lo theilawa department dang tan po hian an achievement hi chu zirtham ni in kashia ati SWN WCD Minister chuan nikum sangni somni pali sangni somni panga chung khan aganwadi sangkha zaruk lai chu chengnwai khatzel senga ti changtlun ani a DAJGUS scheme noi tangin aganwadi thar somli pakhat din tharna turin approval mu anile to boka Ministry of Tribal Affairs articles ani somsari panga noi tangin aganwadi building som pasari sakchat ani boka department somachangin aganwadi somriat ICDS godown pathum le CDPO office pakhat sakchatani atibok pilarin pui chuan grassroots level field worker aganwadi worker le helper hlo le health department lama field ta thoktu tak tak asha worker te hlo po chengjanga chevin ti punani thu a soibok Auto Rickshaw Owners Association ten chanhai te puala an mu chengnoi khatsingli an semchhuak tun thlani nga a lungtlai Auto Rickshaw Owners Association ten riang vai te pola charity service an nei an poisa mu chwa chengnoi ni singli chu ni min khan an semchhuaka lungtlai Auto Rickshaw Owners Association office bazar veng lungtlai an hun mana an association president pusi zachianga chuan chanhai riang vai te tan a hu hawa ni khat an service chin chu atum thumna ni thule akum telin an poisa mu chwa po tam chho thua soya in phaltaka midang chanpuina na thilpek petu mi pui chunga an association chu an lom hle ani he huna til vengshang shang ai ote chuan lungtlai Auto Rickshaw Owners Association ten chanhai zok te ta na theito pan chwa thin chu lom an ti thu an soyani nimina chanpuina sem chwa hi lungtlai kho pui chunga veng som pani ba ka thingfal atela heng veng le khwa a tlom ngai pol shrai tu te chu an huam chunga chungkwa pathum cheu ne na cheng sanga cheu an hlan tur sem chwani a he ba ka hian lungtlai Auto Rickshaw Owners Association member chanpui ngai zwal mi pani ne na hlan anni ba ka Lairam Motherless Home le lungtlai damdo in Pathum District Hospital Lairam Christian Medical Center le Christian Hospital a te association shrai tu te hian kalchilin thilpe kan hlan bok tundin muna lungtlai Auto Rickshaw Owners Association a hian members ani somriat vel anom me kani ngai dam dil na aizo traffic ti ziam na tura ta na ka thuzia ni som pathum December sang ni som ni panga a zozam chansin bua ka ti chhuat chuan aizo City Bus Owners Association ACBOA le Driver and Conductor Welfare ACBD and CWT rilro ati na tawangin poi ka ti a an chunga ngai dam ka di le by Gaming Thanka ya Venglui Aizol dated Aizol the 16th December 2025 The Zozam Times editorial Hindutva in ZPM alimek to Lai Autonomous District Council LADC in Thanna achakbik omlova sarkar introm siam angai ta chuan Mizoram BJP apoi moto chia aron hailang chiang le ta ruling party ZPM le Congress party chuan sarkar introm an siam theireng lain ZPM lam chuan BJP chukai kwa teladu a an tho hona BJP tel lo chuan central mit anti khamang ti an lau ti chiang hle sarkar introm siam turin longtlai thlantlin tak ZPM MDC tele Congress MDC te chuan lungrual taka tho hon rel fel nuwa aizol lama ZPM hotu te chuan anin remna chu pom lovin an MDC songzong te chu aizol lama ko phevekin thudang an rel puita ni ni sompali thla pani sang ni somni panga khan berotlanga tourist center ra MNF party MDC tenen in mu khom na nei puin tho ho na an rel le ta thungani Karliam ta chung sarkar siam na tur party te anin dor kwal chung khan ZPM hotu te chuan BJP changa thlantlin MDC te chu Congress ne na tho ho puya somin an thlem ngarngara mase BJP MDC te hian Congress ne na tho ho chu an rem ti thei talawa
until lavin sarkar siam theima se state a ZPM sarkar chuan angam tangang lawani hei hian kan state sarkar ni na dik tak atar lang chiang hle a kan sarkar chu central BJP sarkar thunan hnuaia om tiro u antia piang chu pom ngal duak mai an ni ti apholanga kan state mi puiten kan nam himna khoi ninge ya kan shiat Forest Conservation Amendment Act po mi pui soi sel lui chunga adop luingat khan ni a tun bawra ka tanga thlir chuan ZPM sarkar chu kan namta na pui theilaka po I helava BJP thu thuakal zel BJP ui bukani achiang le zwal ome BJP hi atonga puin kan tanan lo om ngal ngut don lava mase ideology ngetak India ram hi Hindu sakho betu teram chawani theina tura beitu anni ti kan sheveka he ideology hian engtika nge kan namle sakhwa chu achim ralang kan theyang to ka kanin humangai ti shereng chunga kan hotu te an thunhoya an kun tlat chuan he namle sakhwa hian boral amabak hlalo hle ang namuang na chiale ahuna zolo te pumpel kan tumtlat Bible doma Chief Minister hian aizo zotlang venga Mara Boys Hostela Mara Grass Hostel sakna turte MADC area a school thar pariat sakna turle school omsa paruk chei tharna tur lungphum nimin khana phuma hengzerna inte hi PMJV ke atanga sakturan ni lungphum na inkhoma hian Chief Minister chuan vo in hi marami puite ta na hun chin chia tlak Mizoram ta na zerna lama hmasona pakhat atlinga ashiat thu asoya apuitlin huna chuan marazir lai sangthum zanhi ten changkai takin anchor chui theidon ani ati Delhi lama Grass Hostel po an sarkar tira tangin an zui ngala vo ina an malakna te hian medicine ngai thalo ziale meichia te choikan na konga na an thozia atilanga an ngai ti asoya marathalai te chuan zirna an warin an ngai hlutin ti MPSC exam result atangin alang chuak thina chuwang chuan zirna lama du sakan phuwa an shiat thu asoi pulal do ma chuan ZPM kaishwai sarkara namuang te na chia te le ahuna zolo te chu pumpel antum tlat te soya na thotin reng vil tu tur mi pui huap zo project monitoring committee an neya vo in thingin project somriat pasari anen dik tur an lakhom zel poka voina alung an phum te po hi thataka an thongei theinan anon vil zel don ti soyin na thoktu te chu chaktaka mala a ahun taka zo tum turin achani Maragas Hostel hi RCC chhong ruka sang khumza somni le dormitory ba ka conference hall nei turani a cheng Bible cheriat point bial pasari chenga sakturni in school building thar pariat hi cheng Bible chenga point pasari paruk chenga RCC achung rangwa building pakhata room chom pani zel om turani a school paruk thuam chana tur hi cheng Bible cheriat point panga pakwa chenga tho turani a smart classroom da turani Pavang Khai hero tu tange nanga ta pavar thave khating ka nei mi higher washing machine in kasuk sak chelom 5-star rating ani awangin current a hello mm a vortex pulsator amana wangin thomno asufai bi khle Tafen glass amana wangin pona da pon a eng cheve mai thelo ani chungko tam takin pon lama te washing machine kan da china wangin amoi chhat ve mai lo nan abadan omna bi khi Tafen glass a khutur vekin anon siama higher washing machine hi in lo mang ve cheu don nia ole tunchu ma dan chuan khati zong khani le ri phot mai sela min lo thlir saka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me